ke episod keba sapusan jong jipen kre ya kasi Pentecost kadak gidak kisin jong mutse makoi akan ke episod ni sim lan ni bet ya artli gidak ya yang subhai pi second ke amen faithful and true channel pada kini kasi jipen kre Pentecost ni ai ki topik prepare ya bangi sim naka catechism of the Catholic Church akan kasi naka nomban rus pak kenai punyau kita kisin jong mutsi mukut ulo ban kecing sai kini artli kidur ki paulang ha kecing pen pau jong mutsi mukut ha kecing pen pau jong blay ha kejutang berim ulo balong hakwe kapor ubadum hakwe pat kapor ubapnai kapan pau ya ublay bat ubalong uba im ublay uba im ublay open im kad baka tapat nane kedang buri pat ia ka buram kapra liam pejong ngong ulapan pau hau Moses alarulum Sinai kebing siam haka kitab Exodus kalau kepat pusau kot khatsan hadu khatra kebaar haka jing jan jingya kendu kanero ha Exodus lai pulai kendai bat sipo kebalai ha kajing yai lenti lemba ke riklau dan ke rikenjat kenero ha Exodus long saupo kat lai pundriu adu lai pundra pat ka siti benikong Paulus apostol syaki korin ke long ke sipo kat iwe bat ar pasau bat usolaman ha kajing IT kentang ia ka tempel kita benikong jung isim kalau pra hidkat siapa wadu khat ar how men sim bakoi Chris u pendep yakine kidur how men sim bakoi Chris u pendep yakine kidur u men sim uwan halar kamariate suti bat uka serngiu yaka kenang ban bakan pun patkan kayu Jisu kumai siam ha gospel ke kum Lukas kelong benikong dekat lai pusat musim buku usaka sernya wipi laong haka ha ulung jong kejing kelatur musim haul o uwan ba uka sernya ya Jisu ya Moses ba Ulija entah ya Petrus Jakob pat Yohanes berkasur kami nalo kebaong une ulong ukun jenga ubang ngalaji to syas koria bisa mungkin ngijing to the gospel kum Lukas long ke ba kendai kot lai pusau bat lai pusat kadu ulo usim no yo Jisu na ke jing yo i jong ki senra ha kasni jong ke jing kiu jong u siapaneng but un pen pau ya ukun ubriu hakaburam hakasni jong ke jing wan bakadu ka jong Jisu kumangisiam hagi kam jong ke apostol kalong panikong kat kendai but gospel kum Lukas kalong pa araf way arfunyo kini kijin thot jong Lukas hi bro artli nasa sakawi pat kadak kesempriak di jong blay da kesempriak di jong blay u Jisu ulape ya kiksui ipule akenega Lukas kadway arpo kumne nga beno ikiksui de kabor ublay berkata kapen sebut ba kahima ublay kelalawan hapi takabor ublay hanya to takabor ublay ka Bible pareng to it is by the finger of God that Jesus cast out demons ladaya ka an ke jumblay la to hakimauling kniap dai isemprak ti jumblay te ya ka city now Chris
yakane ka syuki yakini ka siti ka jung Chris yakane pat laban shet ha ka jing pet ka jing kemi jong ki apostol but la tho da sim jong ublei ubaim hakimau lengkniap Andrei hakimau jong kido nut mau lengkniap jong kido nut jong kibriu pekane naka siti waar Paulus apostol seki Korin kalau balai patlai fakum ni sai kedal pilong kasiti jong Chris bangala ai kasiti baratha da kasia dan reda sim jong blei ba im hakil kiniap mau dan rei hakil kiniap jong likiniap dok jong kadon but kadon kewe ke jing ruai Latin kiong veni creator spiritus kene ke jing kot ya sim bakui but hang ni la kot ya ni sim bakui finger of the father's right hand sim bakui ulong shimpriakti lene bor jong blei jong kakti kamon jong blei shimpriakti jong shimpriakti kamon jong blei kwa Yung sim bakui ulong shimpriakti kamon jong blei kwa kini kide kidak jong sim bakui ya kan episode pertama isapit sekwepat kidak kisin jong sim bakui. Yang second tu biang episode pertama.